Ngiyanibingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Ngizocela umfundisi Ntombela waseduma besabe ngifundele umthandazo wesabatha Nkosi Mosisi. Isihlabelelo somthandazo wesabatha, isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane, senkumbuzo yokuzila, inkumbuzo kaNkulunkulu. UnganoJehova maNazaretha Bandla lenkosi masikhuke sithandaze. Amen. Ngiyaphinda ngiyanibingelela abantwana benkosi. Izoke ngikhulume inkulumo noma intshumayelo eyashunyelwa umkhulu ilanga emzini wasePhakameni. Nami ngingekho kodwa ngiyayigcina ngizwa emakhasetini. Ukhulu benhliziyo uthi umkhulu welizwe bakhona inkosi ugama layo nguNebukadnezar ezweni laseBhabhele owayene inhliziyo elikhuni engafuna ukuzwa lutho nje ukuthi kontethe uNkulunkulu. Wayazi ukuthi uyena uNkulunkulu ngoba phela uyinkosi uNkulunkulu owayekhonza izithombe. Wayesefisa ukuthi isizwe sakhe sonke sikhonze izithombe. Kanti lapho eBhabhele kwakukhona insizwe ezintathu okwakuShadrach, uMeshaki noAbednego ababekhonza uNkulunkulu ophilayo. Usho ukuthi babe ake abantu kulezo zithombe zakhe ayizenza baye ukuguqa khona lapho beyocela abacelayo. Wayithi yena mayibatshela ukuthi yena uNkulunkulu waseBhabhele lo. Kuyena uNkulunkulu obanika zonke into abayifisayo nabayicelayo. Babeyaka abantu abanye babaza kuyena uNkulunkulu lo. Kodwa ngokusaba ngoba wayinonya ebulala. Uma ufuna ukuphila ke uhambe nabantu abambe bemnyameni. Babeya kodwa bazi ukuthi uNkulunkulu akuyena lo.
kwaze uba khona izizo ezintathu lezi ezazingayi esebabizile-ke abantu ukuthi abeze bezokhuthama kuleso sithomba esakhile ayesibiza ngoNkulunkulu wakhe efisa ukuthi isizwe sakhe sonke sikhonzele uNkulunkulu. Kwakhala icilo ngoba abantu beya khona-ke bayoguqa-ke bakhala abanye bayisike kuvuza igazi becela okuhle ongabaphilisa ongabaphumelelisa kuzo zonke into abayifisayo. Sithulele isithombe sibabuke. Ngoba phela uNebukadnezar thunywa inhliziyo yakhe elikhuni ukuthi abantu abenzise abakhiphe uNkulunkulu abafake kulento yakhe. Kwasegcina sekukhona ingcelewana ngazi noma uzothi noma izimbamgodi noma ingcelewana zakhona konkosi ezaseziya ke inkosi zathi inkosi kunamadoda amathathu la uthi njalo mawubize ukuthi abantu abayokhothama lapha uNkulunkulu lo wakho uthi simkhonze abayi bathi singamane sife thina sikhonza uNkulunkulu ophilayo hayi into ebaziwe. Owabe sekhipha umyalelo-ke uNebukadnezar wathi alandwe la madoda bahamba-ke idlakela ezazikhona khona abangeke abantu abanganganani amadoda akudala ayengeke amadoda amafishane kanje kwakhona amadoda ayidlakela uyababona labafana laba bafeyila njalo esikoleni ka-first year uthi uma ungaya esikoleni uthi umisa athumele bonke abayokulanda wakwabantu abacishe bafane nalabo base behamba-ke bewalanda-ke lababhemu beyolanda Shadrach noMeshach no-Abednego. Mase befika uthi uNebukadnezar nenziwa yini na ngikhiphe umyalelo ungawulaleli. Ngakho-ke isitezo senu ngizonijezisa ngizonifaka esithandweni somlilo nishe niphele ipendaba yini. Base bethi labantu noma singasha siphela kodwa izwe lobe lazi ukuthi nasikhonza uNkulunkulu ophilayo. Asina kuyikhonza ithombe. Base befika-ke belethwa-ke la wasubaswa-ke lo mlilo lo wabamkhulu lo mlilo. Wathi maye ubasa lo uzophinda sikhombisa njengoba umkhulu umunye uzophinda awuphinda phinde kasikhombisa igama lawo masuphinda kasikhombisa ukuthi uyisithando somlilo into noma usondela usekude ukuhangula wase baphusha-ke ngamasosha-ke lawa abalandile abaphusha abahamba nabo abafaka phakathi emlilweni kuthiwa laba ababehamba nabo bebaphusha bahanguka baze bashiswa ilanga lebahangula basha baphela kodwa lapha bobathathu abazange basha bangena esithandweni somlilo. Bathe sebephakathi esithandweni somlilo yasisho-ke yasha inkonzo yabo noNkulunkulu wabo abamkhonzayo ngoba wathi mayesebhekisisa uNebukadnezar lo
phakathi esithandweni somlilo uthi hayibo base bebangathi bani manje laba bantu ngoba mina bengifake abantu abathathu esithandweni somlilo engathi kanti lo wesine kwase kuyilo uNkulunkulu wabo abamkhonzayo ophilayo laba ebathumela ukuthi abafake labesithandweni somlilo bahangulwa yilanga abo basha baze baphela uthebona uNebukadnezar uthi abashi laba bantu khulube inhliziyo ngabe ukhetha inkosi ukuthi ikhona inkosi engaphezulu kwakhe kodwa ukhulube inhliziyo bomvumelanga lapho wabe sebakhipha ke ngoba phela wayesebonda bashi noma sebakhiphile ke kodwa kazange athande ukuthi alandele ukuthi lo uNkulunkulu abamphonzayo imuphi wayelokhu eqhubekile nje ethi uyena uNkulunkulu ngoba phela ingulube ngekuyisuso odakeni udaka indla ingulube noba lungekho iyalakha lube khona wahamba isikhathi sekefumile esithandweni somlilo ngoba phela ukukholwa lokhu mengakavuma inhliziyo ngeke kube yikholo noma ilikhulu inhliziyo ngeke kube yikholo ungathandaza manje unqaphe khona manje ngoba inhliziyo yakho ilikhulu usho ukuthi uma uthandaza manje unqapha manje lo umthandazo uNkulunkulu awamukeli ngoba lokho sikona kuvela kude wahamba isikhathi esedlulile ku Shedrack wahamba wakwazi ukufika inkosi uJesu na uJesu abamthandanga ngoba wayeyiNazaretha inkosi yesabatha kulelo lizwe ayikulona kwaJuda akafuneki umuntu ozalwa endlini engathi ikhathele ngoba uJesu wasuwazalwa umbazi wamaplangwe wangazalwa kule mizi le yabathelisi icebi wazalwa emzini onganakekile wasekhula ke noJesu lo eNazaretha Uthe sekhulile waseqala ukwenza izinto lezi zobuNazaretha esindisa abantu wasethatha wathola abafundi wahamba nabafundi bakhe esekhulile bembona enzima nganemangaliso njengoba niyibona zenzeka la esontweni abafundi bakhe babembona enzima nganemangaliso kuthe ngelinye ilanga wase besho khona kwakuthiwa wayemkhulu wena kwakuthiwa uPetro kwase kusondela isikhathi ke sokuthi manje sebeyamzingela kuJesu washo uPetro wathi hayi mina Jesu ngiyofa la ufa khona mina Jesu ngiyofa la ufa khona kusho uPetro ngokungabathemba abantu ohamba nabo ukuthi bonke bathi wena uyinkosi
ngahamba nabantu abanye bathi inkosi abanye bathi cha kuyena nami ngiyahamba nabantu kodwa ngiyakwazi ukuthi khona bathi angiyena kodwa bayibona imangaliso zenzeka phambi kwabo kodwa bafuna ukukholwa ngesinye isikhathi wasesho uJesu la njengoba ngisho nje wathi phakathi wenu kukhona ozongidayisa ozongikhaphela ey'theni esho uJudas bafika bonke bathi hayi ayikho leyo nto wathi uzobonakala ukuthi ayi nami kanye epletini mase kusiyoma isidlo usekhulumile noPetro lo wena Petro uyongiphika kathathu iqhude lingakakhali uthi uPetro ngeke ngiphike Jesu uyinkosi yami umsindisi kumina uthi uyongiphika kathathu iqhude lingakakhali kusho uJesu etshela uPetro nalo lomunye uJudas Iscariot uthi wena uzongikhaphela kodwa akekho wavuma ukuthi uzomkhaphela waseke emkhaphela ngempela ke uJudas Iscariot lo somdayisa leyo mali esingayazi kodwa sesamarandi manje kuthi kwakuyimalini udenari abathathu kuthi udenari abathathu wasemdayisa mase sebebuza babefana ke laba abantu babehamba begqoke izingubo zabo ney'ntshebe zabo njengoba namaNazaretha nje emahle efana nje ngey'ntshebe zawo sebeyabuza ke laba sebemthengile uJesu ukuthi ukuze sitshengiswe yena bese bulawa phele lo mNazaretha uthi siyombona ngani seyabatshela uJudas Iscariot ukuthi cha ngizomanga ngizolento ukumanga umhaga nithi ukuhaga nina manje wasemhaga ke ngesikhathi sefikile amasosha lawa ezomlanda esefikile amasosha lawa ezomlanda eseyobethelwa wasemhaga ke lo uJudas base bebona ukuthi uyena ke uJesu lo bebemdumela behamba naye ehambeni kwakhe kwabo behamba naye behambe bembhacabula le base kanti uPetro khona la endleleni intombazane ethiwa yayimazi Petro uhamba naye uJesu yasisho emasosheni nango omunye uhamba naye wathi uPetro ucala intombazane iyangisukela kumazi lo muntu ngiqinisile ngimazi ngempela lo muntu kanti uJesu wayishilo esesenyameni ephila engathintwa umuntu nje ukuthi wena Petro ungiphika kathathu iqhude lingakakhali lo likhali iqhude usungiphika kathathu nami ngiphathe kabuhlungu mayithi umuntu uyofala ufa khona mina wasephika kuPetro uthi cha angamazi lo muntu mina uyangisukela nje angiyazi le ndoda uthe sephika kwesithathu selikhali iqhude yasibuya imemory uJesu wayishilo ukuthi wena Petro uyongiphika kathathu iqhude lingakakhali wasebulawa uJesu wasecuna uNkulunkulu wasebuthatha lo mNazaretha ebisusa la elibe khona kuleso society wasebetha la kunina njengoba kuyinina leMaNazaretha namhlanje
Ukusho lokho ngoba ngokusukela noma ngoba ngithanda nina. Khona ngiyanithanda kodwa ngisho ngithanda nina. Ngisho into eyaziwa ngisho abelungu baphesheya. Kwafuka abelungu bamakhosazana bevela phesheya bethunyiwe. Bethunywa emzini wasePhamini ukuthi akabe beyobheka ababefundele inkanyezi khona inkanyezi yasuka iyona ke le nkanyezi eyayijesu Jesu wasuka phesheya waze weza la kuthina le nkanyezi yadwe kanjalo azazowela ePhamini yaze awela phesheya kabheka bezayo Asebethunywa ke labo sisike baphesheya ukuthi abayobheka ngoba bebefundela indaba yenkanyezi ukuthi abayobheka ukuthi inkanyezi lena ke iwele yipi ngoba leyo nkanyezi yayisho ukuthi lapho eyowela khona ila kuzelwe khona umsindisi yasiwele ePhamini le nkanyezi uphiswayo wawela ngaphesheya kabheka bezayo ukuthi siyokholwa esikolwe ePhamini mase sihamba siyobe sesibekwa kwabheka bezayo iyona ndawo ecishiwe izulu lethu lala emhlabeni basebethunywa ke labo sisibafika bayibheka lenkanyezi bayibheka baze bathola la iwele khona ukuthi iwele ePhamini base bengene ePhamini bakhuluma nobabamkhulu ukuthi cha besithunyiwe sizobheka ukuthi nokuthi sithole ukuthi kwelela ungcwele bonke bomhlaba bowelela ePhamini nani maNazaretha mani iphatha kahle leyo bangcwele ukuthi basebethola ukuthi ungcwele bowelela kuthi ubabamkhulu siyofa njengoba sesiphilele emuva sesitholile ukuthi uNazaretha nomngcwele uphelele la siyofika sithini masibuyele phesheya sokuthi yini esiyibonile nasinikana bese bethu babamkhulu ethi iduku lakhe bani ukuthi nofeni banelani iduku lithi nifikile ePhamini base befindile emuva neduku bese kuthi ke lo Nazaretha babukhona ezikhathini zoJesu baphela base bezovuka ePhamini kodwa abathandanga abamhlophe ukuthi lo Nazaretha bube kunina ngoba kwathi yelilanga entabazwe beyibona iyavuthwa le ndaba kaShembe bebona indaba kaShembe le iyavuthwa entabazwe base bethi abanjenganathi phela thina sincele bani isikhathi esiningi sisiphathwa belungu bese siba incele bani base laba abamnyama njenganathi bayotshela belungu ukuthi nangu umuntu ehlupha ethi uyindoda nankulunkulu noma uNkulunkulu esiphuca abantu bethu singamazi lokufundisa athi uyibona ukuthi wabufundela laphi ubabamkhulu afundela ngufundisa kodwa ibona ufundisa bobaba bufuna yena wasebizwa ke bizwe lapha eCity Hall yasentabazwe yokhulunywa lolu daba lolu sekhona nabelungu abakhulu
bezombuza ngale ndaba. Ko uShembe umuntu ohluphekayo, nami ngiyahlupheka nje abantwana baNkulunkulu. Ngibona ngihleka nje ukuhlupheka kusenhlizweni yami kukhulu. Ngihlupheka ngilele. Ngihlupheka ngivuka. Ngihlupheka noma ngihamba. Cabanga ngosizi lwenu. Ko niyathandwa kaNazaretha. Base bembuza ke imibuzo eminingi bethi Shembe lento ezayo uyenzelani wabo thatha abantu bamabandla uthi wena uthunywa uNkulunkulu wasethi ubaba mkhunywa nje owayebatsha mina ngithunyiwe ngithunyele emazulwini ubale ngizovuselela isabatha ngoba lasehlabalela isabatha emva kaJesu nje lashabalala isabatha libuso selibuso baba mkhulu bathe bonke sebephumela eminyango ke bebona ngathi uShembe lento eyikhulumayo abayizwa babeyazi kodwa belungu lento kaShembe abantu abamnyama babengazi bathi nasifuna into yethu masiphi umbelinqama sikholelwa kwabezizwe uyabona ubuShembe wayengumlungu ngabe isikhathi sonke simhlophe nje ngabe ngishumayela la kumhlophe zonke izinkalo la kodwa ngoba uShembe wabamnyama asifuna into yethu thina sikholelwa kakhulu makuba umhlophe obheka nje bakusuka ngisho eNigeria lazodlala ngani Nigeria lafika la lazodlala ngani la vusa umuntu esebhokisini wavuka wakhamisa lo muntu nani niyikhumbula asifuna okwethu sifuna okwabezizwe izanini ezizweno
babe sethu babamkhulu ke kule lecala babembizele lona eseliphumile ngaphandle ukhona ukamthiwa ukhona lapha eCity Hall wase babhejela ngawo lo kamtri wathi yabona lo kamtri mawe wawa wabola kuyobe chaza ukuthi uNazaretha abukho uNazaretha buyophela kuyobe chaza futhi ukuthi angithiwe uNkulunkulu kepha lo kamtri umuwe wawa waphenduka ishe kuyobe chaza ukuthi ngithiwe uNkulunkulu uNazaretha bese ubuye kuphele sifikileke sawubona lo kamtri owawa namanje sekhona owaphenduka isihlahla babe sebewuthatha kabelungu bawubiyela awubukwa noma ibani bawubuyela endaweni erongo ngoba lento kabe ngcono mhlawumbe isekuphakameni noma isebuhleni engagcinile futhi lapho babamkhulu nawe linyizwe ngapha empondweni emthwalo bambiza into efana nawe leyo uthi uthatha abantu babantu cha ubabamkhulu ayihamba yedwa thiwa neyintombi zayishiya amasoka zimlandela angimazi uma wayemuhle yini noma wayethu ngelihla ngimazi umunye umfundisi waze waphelelwa indlu yesonto wayedlula ngakhona ubabamkhulu wayevele kuphume bonke abantu bamshiye ngesonto ebamshiye epulpiti ningangishiyiwe abantu bokuyosa babemshiye epulpiti emenje ngami nje isidlula ngaphandle indlu mhlathi kamayekisa bese beyilandela uhamba isikhathi wacasuka lo mfundisi abantu phela babebona into abakaze bayibone yabona into ethozisa ungaphansi komfundisi wakho uthokozele yaya ufana namabutho akaZulu ayithi maye umunye sefile eJojo phansi ethi wena uyadela usulapho ebefoko phela ukuya phambili kuthenga ngelinye ilanga umfundisi sekuzodlula bamkhulu kanti kuba umfundisi usezithu bamkhulu uzodlula wasefaka ingidi uShembe bantwana bami nize nimhloniphe nimthande uShembe uyaqalekisa futhi ukubosho uShembe akukhulu mina ngikhulela kukhona amadoda ahlafunayo azame emhlabeni ehlafuna wabese faka ingidikele lo mfundisi waleli bandla wabese edlula ngelila kwamkhulu esebuza wasekubanjena manje bangafoma abantu uyaqala zibo bamkhulu awo khona ingidi esangweni eminyango esangweni kodwa bakhona abantu bamawindini bafuna ukubona lokukhanya wasezulwini
wasethola kanti umfundisi manje usecasukile wazobabhalela wakhiyela ngaphakathi wathi wasemqalekisa kubaba mkhulu wathi uyabona lento ayizayo beke ngibathathe phela abantu bengizodlula nje abantu bajabulele ukuthi bangonile bathole lo bakuthola kumina wasethi ngiyaqeda ke lokhu njengoba sengidlula namhlanje lento leseyoba isidawa esodlula zonke idawa bezikhona endaweni kade dlula ngelela baba mkhulu wayesebuthi awuphi umfundisi wayengene ibani thi hayi lo hayi wangabe khona amathaveni ke kube sasabana ukuthi awuphelele amathaveni ephelela lapho ezikathini eseyimbuqu esikhatha kufanele abantu bayithande into yabo mama uNkulunkulu ebabela thina sabeliwe lento sayabelwa uNkulunkulu ngapha ke kumthwalume sebembiza futhi baba mkhulu ngoba yabona ngathi le ndoda le izosiqedela abantu endlini zamasonto lakhona futhi wafika wabatshela ukuthi mina ngithunywe uNkulunkulu mangabe lapha phakathi kwenu khona uthunywe uNkulunkulu nakunina ngenhlanta kwaba khona umuntu oyisishosha lapho wasethi mangabe lapha phakathi kwenu kukhona uthunywe uNkulunkulu asumisele wa muntu asumahambe bamthandazela ke ngoba benethemba nabo lokuthi noma bengenalo ithemba babe yinika isibindi esingekho ngoba bengakazi bathandazela umuntu asumahambe bamthandazela sahamba isikhathi wazi wagcina sekuyekiwe wabe sesukuma ubhombela emthandazela wasukuma umuntu wahamba indaba yaShembe inkulu kakhulu namanje abafela ubhombela ngamathe bamhlumeza ngendlela ezihlukahlukene basafika mina bazocela intetheleyo ngingazike mina ngoba uhlumezanga mina wahlumeza ubaba mkhulu wami ukuthi ngizothi mangithi mina khipha inkomo ngizisho ngakuphi yena uzofika athini le phezulu ngithi mina khipha lokho ukubona ukuthi icala lakho lo belithethelelwe ngakho yebo khona eqaleni kwamkhulu bakho noma ababecaba ukuthi bamfele ngamathe ngizothi mina khipha imbuzi kanti icala lakho alinganga imbuzi ngithi khipha inkomo kanti icala lakho linganga imbuzi ngithi umuntu akakhiphe lokho abona yena ukuthi phela akezi la kumina ingxaki ingabi uqala xakeke ahambe lezi zizokwazi ukwenza izinto uShembe akukho la nyakho khona athi afika lapho kuthiwa hayi hamba kaShembe wena mkhulu ukhokho wakho waxabana nobaba mkhulu ahamba azafika la ekhaya bese indlala udaba bese ngithi mina cha angikwazi ukunqumela ngoba iphakathi lakho ngilazi wena uyabona mawunikela noma ngathiwa uthenda unikela akushiyo umone 1 rand uthi siyawubonga ngokulithi uyafakwa na onako kweshuma unako ephakathi lakho
ingakho ke nami ngithi umuntu akayenze abona ukuthi ubaba mkhulu la ekhona oyomthethela ngakho konke unqume bese nabo bamkhulu yangisola kanti angifuni ukusoleka njengoba ngiphambi kwenu manazeta ngifuna siluhambe lolu hambo ngoba kukude kwaShembe ngiyafisa ukuthi ngabe besekhona indaba abantu ababebiza ubaba mkhulu bembizela egcaweni ke bebone masekhinani mhli izizwe ezimbeni wezonke kudala ke lento yenu iyakhiwa ilolongelwa nina ize ningayiboni umuntu wayethwele bonke lomnazaretha umzazela ekwathi weli kwaceza lapha ayakhe khona ake ngimtshenge ngami nje yabona noma sengishiye manje la ngishaye imoto yami nje noma ngithanda yiphi imoto yomunye umuntu lapha ngifike ngime garage elithize ngifaka upetrol bese ngehla emotweni ngiyongena esitolo ngithenge noma ijusana encane ngathi ngibuye emotweni ngabe sekhona abantu abangaphezulu kwa200 bengilindile naye umzazela lo ozala lesizwe saka Shembe ozala lo Nazaretha wayesekhothanyelwa ngoba phela yena wayeyinyanga ke esekhothanyelwa abantu ngoba wayethwele enye into leyithini
kuba khona impimpi ezizompimpa le enkosini ayikhona ngaleso sikhathi uthi sekhona umnumzane okhotanyelwayo lapha okhulekelwayo ozenza wena wase uNkulunkulu uhlale khona wase ukhuluma nomzazela wathi qoqa manje uhambe uye ezweni elisenhla ecawuthi khona la enhla ngoba sebekhona abakambe bayokumpimpa lapha bathi usuya ukhothanyelwa nawe kanti okhalweni lakho mina ngibeka abaprofiti hamba kwakha ezweni elisenhla waseqoqa lo wayeqoqa wasala okusalayo ngoba sayifica izinto indengezi lapha ayishisela kuzona impepho wasehamba ke elibangisa kulelizwe kuze gcina sekhona ke nentabazwe okusho ukuthi wayehamba efuduka wasehamba ke umntakazi uKhabzela eza kulelizwe lisenhla wafike wakha la eScott baseScott bathi wafike wakha ngale walintaba angithi ngisho njalo ngoba ephethe ubungcwele ngale ngathini Nebukadnezar nala kuthina yaba khona inhliziyo enkulu khona useguqelwa ozenza wena khumbe inhliziyo kanti ukuqelwa nje akakuqelwa lento le eguqelwa wena ukuqelwa ngoba wayethola uNkulunkulu ngaphakathi emzimbeni wakhe uyabona nje mina ngiyaguqelwa mina akakuthi ngobethanda kunalento kumina ngenayo yena bese eNazaretha amahle inkosini ngibongele izwi la ngesikhothi Entabamhlophe inkosini kaDlamini ngenhlanhla enehlele ukuthi uShembe anikhumbule sasicine manje ukufika la sasicine sekhona umfundisi uSikhakhane sesihambile nathi nje nasikhohlwa ngabe sesihambile ngibongele ke phela namazwe ney'ndawo ezakhele lelizwe ngoba phela kusenhla enhla yonke ukuthi ngoba uShembe bakhumbulile
Ushembe mayisefikile ezweni lino kube ngathi kusuke olukhulu noma omkhulu umthwalo benothwele emahlombeni Ushembe uyithemba lokuphila kubantu futhi Ushembe ukukhanya ngifundele incwadi lapho kanje lo webadwa bankulu sayibhengi sanibhekela le ncwadi ngifuna ukuthi niyifunde ungifundela incwadi uIsaiah 60 verse 1-3 Jabani Alibu Figi Jabani Masithulile mfundisi ngifungayifuna ba vuka ukhanye ngokuba ukukhanya kwakho kuyeza vuka ukhanye ngokuba ukukhanya kwakho kuyeza inkazimulo kaJehova iphumele phezu kwakho inkazimulo kaJehova iphumele phezu kwakho ngokuba bheka umnyama buyasibekela umhlaba umnyama uyasibekela umhlaba nesigayigayi kuba abantu kepha uJehova uyaphuma phezu kwakho nenkazimulo yakhe iyakubonakala phezu kwakho izizwe ziyakuhamba ekukhanyeni kwakho namakhosi ekukhazimuleni kokuphuma kwakho ba ngiyabonga baba ayiko nje amakhosi la indaba yaShembe nokuyazi nami ngikhuluma nje angiyazi
kodwa ngikhuluma ngibona ikhulumeka. Kwa uShembe ukhanya. uShembe uye yonke nje into ukhanya ukuphila uyithembe ebantwini. Kuye ukuthi la kuvaleke khona. Mina ngike ngiqhamuke kwezinye indawo. Ngihamba noNzimande. Bese qhamuka umuntu athi kumina awu ngiyabonga baba ngabona wena usho into zami seyizokhanya. Ngoba uShembe ukuthi la kuvaleke khona avule ngoba uShembe ukhiye uvula yonke iminyango. Indaba enkulu ke manje engijabulisa kakhulu ilokhu ngifuyile la ngibona abantu abangayigqokile wemhlophe bethutheleka bengena emihla namalanga hayi ukuthi bangena kancane bangena bengenile. Okusho ukuthi abantu ke namhlanje sebeyayibona into yabo ngoba phela lokhu kungokwenu. Kusho ukuthi mhlaba ngosuyayibona indlela kaShembe ngoba ungaba isulumane kokhetha inkolo yobusulumane. Kodwa mina ngoba ngazi ukuthi isulumane iNdiya elimhlophe elikhanyayo alikho isulumane elimnyama. Hala umuntu abemnyama azatholezela ukuthi uyiqosikolo samasulumane athi uyisulumane. Futhi abantu makukhuluma ngabasulumane ukhuluma ngabaphathi bemali. Wena mama uthi uhamba kancane bese uvula ubhonethi uyafaka ukhuluma ngocingo la uthi uyisulumane. Amasulumane agibela imoto eziphezulu kakhulu ngoba into akholelwa kuyona imali. uNkulunkulu wamasulumane basibuye eqinisweni imali. Ngoba uyabona makushaya isikhathi sekuthi ayothandazela ukuthi afuna imali asivala isitolo. Siyoma-ke thina la kamnyango ngaphandle 2 hours la bebuya khona after 2 hours into esiyijabulayo niyo into yakini khona nabo uNazaretha uyoba yisulumane. Uphinde ufundele lapho fundisi T2 verse 11 no 12. Izizwe
little ungayifunda mfundisi. Ngokuba umusa kaNkulunkulu okusindisa ubonakalisiwe kubantu bonke. Ngokuba umusa kaNkulunkulu okusindisa ubonakalisiwe kubantu bonke. Uyasifundisa ukuba sidele ukungakholwa nenkanuko yezwe. Uyasifundisa ukuba sidele ukungakholwa nezinkanuko zezwe. Sihambe ngokuqonda. Sihambe ngokuqonda. Nangokulunga. Nangokumesaba uNkulunkulu. Nangokumesaba uNkulunkulu. Kulesi sikhathi samanje. Lesi sikhathi samanje. Ngiyabonga baba mfundisi. Ukusho khona ukuthi umhlaba usibonile indlela kaShembe. Njengoba ngicela lapha ke eManazareta nina kakhulu ningayigqoli kube mhlophe. Ngiyafisa nje ukuthi uNkulunkulu aphumelelise izifiso zenu. Kuba niyatshengisa ukuthi seniyibonile na indlela. Ayikho enye indlela ngaphandle kwale. Wehamba zonke inkonzo. Ufuna ukukholwa kodwa akufici ukukholwa. Ukholwa kulapha. Uyabona uma ungena endlini yokukholwa. Thethe uqala ukuthi ukhumbule izimpahla zakho ukuba le ndawo ongena kuyona ingcwele. Usangena nezimpahla esontweni usho ukuthi angazi uzophendula ngithini. Bafika belungu basilahlisela esasinakho. Akusho ukuthi ukukholwa kwakungekho. Sasinako ukukholwa ngoba sasikholelwa kumveli inqangi. Uma ngabe izulu lingasani isomiso sibhilidile kwakiwe enkosini komkhulu. Kwanjiswe izimvu. Bese ithathwa lezi zimvu ziswa lapha kuyokhulunywa nomveli inqangi ukuthi nazi impahla zifa ukufa yonke into ke manje nabantu bayafa manje. Siyacela uNkulunkulu ukuthi mveli inqangi ukuthi wehlisele imvula. Lali lithi manje shonile kalishoni nayo leyo mvula. uNkulunkulu akaza silahle. Uyabona nje bathatha uNazareta obelisa la. Wayevele sibekile ukuthi khona ingoma ethi sasinqoluzisa obala. Sasingenamuntu ozosibheka esibekile kodwa uNkulunkulu ukuthi ngelina ngesikhumbula wasesikhumbula ke wabuyisa uNazareta obeka phezulu kwethu. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu laba abangayigqoli mhlophe aphumelelise izifiso zabo. Aneze phindele emakhaya inhliziyo zenu zitheka. Ngiyanibongela manibona uShembe sesenyameni. Abaningi abamboni inyama ebese senyameni. Bambona sebekolizayo, sebethumela ukuthi hambani nongcela inteshelo kaShembe. Angiyiboni indlela. Lapho ukudela uShembe kuyisono. Kuyisono kakhulu kumdelela uvela uyiNazareta. Into esikhuluma thiwa la ekhaya mawona wazi. Isono sakho sinantethelelo.
Mawungidelela wazi uyangidelela. Ungeya. Cha kusemhlabeni la. Sofika isikhathi sokufa. Bese uyahamba uyale phezulu. Akekho umuntu othmeze esontweni asontele kwesikogwini. Khona siyona kodwa akekho osontele kwesikogwini. Sisondela soko kuyezulwini sizobhala amagama ethi incwadi le yokuphila. Kuyenzeka ke bese uyahamba emhlabeni kaDudelela uShembe. Bese lapha ngoba izulu lakithi. Lapha nofica ubaba omkhulu wami. Ufica umkhulu ilanga, umkhulu wami. Fica inyanga yezulu, umkhulu bese ufica ubaba uThingo. UkaDudelela mina emhlabeni. Bakuphindisele kumina, bathabo thupela izingane zakhe akungisho ingane yodwa ongayithumela iyocela intethelelo. Bese thumela izingane zakho. Sizocela intethelelo kulo umuntu athi umdelela. Bani ngase behambile emhlabeni. Befa bengali. Kule alisayiti khona amasayiti phela. Kodwa mase uzophuma uphefumulo uthi ukasho athi hambani ngicela intethelelo onyazini. Aba bedelela ubaba ongizalayo uThingo. Ebondla. Khona indoda eyidelela kabi la. Amadoda ayidelela ubaba wayenasiqotho samadoda adelelayo mina awekho amadoda adelelayo. Ubaba emaningi amadoda ayidelela. Wayenganqela umuntu ukuthi manje ethemisiwe esontweni bese buye ezotshotha imbuzi kababa ayocela kanye intethelelo lobaba. Elo lichaza befundisi leli. Baba ngelela uyabuza le ndoda weyikhokhelele lembuzi lezo ucela intethelelo. Uthi umele usuyimbuzi cha baba ayikhokhela ukuthi awubheke umuntu afika ngicweza bese buye etshotha imbuzi yamanikele ngayo kumina. Ngoba uyisigebengu noma uyisela uyisela noma phansi kwakhololo. Akujiki ukuthi manje usumfundisi uzoyeka untshontsho. Naka ezofugcina sekukhohlwa amaNazaretha. Iloko skepe sonqedi skepe kodwa leni ayitshontshe inkomo zabantu. Abanye ngishaya ngala ngakuthina singakhuluma into engayazi umuntu engiyaziyo bahlale befika abantu lebezobika ukuthi siyafa yilo. Ngithi no baba athi wona lamaNazaretha uhamba nawo baba. Manje ngizamela ukoroba phela igama lami libe lihle. Ningayitshontshe inkomo zabantu. Kwakhona indoda la yayitshontsha inkomo. Yayumgcotsho. Abantu babekubuza abantu bendawo ukuthi hayi wesibani. Ziyabe inkomo zabantu uthi hayi izona ezilandela mina. Asenze njengamaNazaretha amadoda. Abantu bazobonani manje uma bezobona ukuthini ukuthi hayi amanye amaNazaretha asephelele induku la esikepini. Alikahle lo madoda akekho sewayithola isibhaco la kunini. Kahle lo mfana uyayazi uyabazi ukuthi wathola isibhaco. Yasibe mhlawumbe ngeyinhliziyo. Ungayithandi into yomuntu. Yenini sibele uNkulunkulu akuphe wona.
Kodwa into kaShembe ikhanye ikhazimule asiyipolishe thina. La ekhaya uwangena umuntu ababa wheelchair. Ngingamthintanga, ngingakhulumanga naye kodwa umbone bese efike siyama ngenyawo zakhe. Ezobonga ukuthi usefike wathi mayengena la emzini wasebuhleni useyama ngenyawo zakhe. Kula la madoda ake ngiwasho enye yayithi kubaba yona isondi yayishayela ilula la ekhaya yayida isondi yona izosebenza bese ikhupha umNazaretha lo yayugaxa nje eqalabeni bayithanda ikombra ethi hayi overall yokusebenza lo mNazaretha hayibo ungathi mawususuthu uMnazaretha ingubo yokunqoba le mhla eyakuba enkulu yakhe wathi ingubo yokunqoba athi lo mpemeni uyasebenza la ekhaya akasonti akwazi ukuthi oyethi lo owayedelela lo muntu athi nakwazi ukuqola indoda noma yiphi indoda mayikwayo uzofanele uyibukele noma ubani fanele uyibukele uma ungena emasango nawo uzofanele ukhuleke hayi uzuguqa amadolo uthobe kodwa uthi sikhulekile ekhaya ushuthi lapho utshengisa ukuthoba ayithi ke le ndoda yona ayikwazi ukuguqela omunye enye indoda sahamba isikhathi kanti wamgcina eyindoda wengaseyona indoda wasenoNkulunkulu phakathi sahamba isikhathi wafika ukugula kwathatha ukufa kwaba ningi waphelezelayo wasecela kumina uphelezelwa beya kubabamkhulu lo muntu befuka njalo ekuseni ebuhleni indlela sebuhleni yazi kodwa mayise sithele ngale maye kusuka kwa hayi uvuthi kwasethu kakhulu la ihlala khona wayehamba ebese fika kumkakhe ngephupho indlela empishane kabi ukuthi kakhulu le freeway moswala ukuthi kakhulu hayi ukuthi kakhulu indlela empishane kabi kodwa wayesebuya unkosikazi wakhe ngephupho wathi manje ngebuhleni angikubone ebuhleni ngiyaduka ngisakubone ebuhleni usayibona indlela kade uyihamba zonke insuku ekseni wemsebenzini nabo mama bakwakhe sebenovalo ke manje le ndoda mayifika kushisa indlu uyabona uma usuhambile emhlabeni iyashisa indlu mawubuya usungasephefumula wakuphefumula thina sukuphefumula owase angikwazi ukuthi uzothi wasesogwena noma wakuphi usufuna usunesithuzo ukhamba kwakushoqweni wena yakhalinga nithi asisala uyakhala omakoti bathi hayi asakwazi ukulala baba sizobika usibanibani uthi akasakuboni ebuhleni base ngithi mina ngibona awasaboni ebuhleni lethani imbuzi ezomvula amehla kubona ebuhleni basebeza lembuzi banikela ngabantu bacela ukuthi avuleka amehla akabone ebuhleni wagcina ngalelo langa aphinda kwabuya umunye wafika ethola ngamathupha etshali khipha amafutha akho baba khipha ubusiso zakhe wambusisa wahamba futhi wagcoba wakhotha wagcoba wathoba wavuka
emacupheni ihlala isitha sakhe sokuqala asibone emhlabeni baba naye sahamba isikhathi wafika ukufa usekhona mina baba sekhona mina seyafika ingathi akuthi yena wayemfishane lo mbhemi alimazi madoda nathula nje alimazi kwakuyindoda emfishane le kodwa ingane zayingasalali ekhaya ngoba wayeqhamuka ewuyena angene endlini maye ungangena endlini bese yaluleka bemude alingane nensika karawundi abe mude alingane nensika karawundi hayi singane endlini zazabuye zeza kumina yathi ngicela inteselelo khipani imbuzi ngicela inteselelo ngicela indlela ukuthi umndeni wamukele naye futhi wagcina lo langa sebeyilethile imbuzi bakhuluma lo bakhuluma wagcina lo langa lo wefika ezoluleka la mina ngicaga le ndaba ukuthi manje amadoda aphokayo wemadoda ithambisana inhliziyo umuntu akayilungisele yena inhliziyo yakhe akakho umuntu olungisele ngashumayela lapha phambili ngithi siyacela uNkulunkulu usigeze inhliziyo sibe mhlophe njengemnaza lesigqokile kodwa umuntu onamandla okulungisa inhliziyo umnikazi wenhliziyo yakhe uyabona la ekhaya ngelinye ilanga siyothenga imoto siyolanda imoto esithengwa amanazatha la eBhalito laselizuyele India ukuthi siyeza ela nengane isishosha Sasaba nabo umdluli lapha wonke khona umdluli oh no sho sasiphelele nje sizwa zebandla phela mina ngabuthwa ngabona wasengoyo mina ngabuthwa mina ngihambile imidlalo ngayinsizwa neyisizweni phela lapha ekhaya eParliament bekuyimina umfana ufuna phela ube insizwa ungaqhamuki usumvangeli mina ke ngihambile nginsizwa ngabutho ubuzima bomhlaba ecishe ngibazi Hey. Uyabona mawuyibhula wena, fanele ukwazi ukushela. Angikhulumi ngebhenki. Ibhenki belo Nkosi ngisize. Ngentshela ngami mina ngihambile lezizwe. Kuyadlala abantwana baNkulunkulu phela bekuhlewe sengiphetha ke abantwana baNkulunkulu kukhona into engangiphathi kahle singamaNazaretha moya wami ngibabhlungu emoyeni
inasenhlizweni futhi. Mina ngifike la ngiqala ukuzala kwakho umfundisi Sikhakhane. Angithi umfundisi Sikhakhane. Wagula. Ukugula wakhe wagula Batho Shembe babekhuluma omkhulu ilanga. Bathi kwakho umfundisi thina kuleli bandla kusithatha iminyaka. Simaka simfundisa indlela ezohamba ngayo. Into engenza ngibe buhlungu emoyeni into esengiyibona nasemphefumulweni nasenhlizweni. Into esengiyibona sengathi siyenza kudlamini. Uthi manje mangabe lento yenziwa umuntu wasadelini. Ngesikhathi uDlamini engakabi umfundisi. Futhi ngibongile ngendlela aphathe ngayo inkonzo. Nayo Sakani wayiphatha inkonzo. Mangabe eManazaretha lento ikhoma kunina yenziwa yinina. Kinofike nithini iBhombela. Uyabona uyenzeka ukuthande ukufundisa. Kodwa bona ungakuthandi. Ungabi bikho futhi kuwena. Bese lona umuntu omkhombile bese nithi nina animfuni nifuna umfundisi wenu. Umfundisi ngabo wena noma kaShembe na. Ukusho ukuthi manje usukumane nizame nani ukuthi yini uthandazo bafanele uthandazwe. Umfundisi Dlamini abe into eyona eqaleni. Nkosi busisengizwini. Sizowala inkonzo yethu yamanje. Isihlabelelo sama-93 93. Sicela umshumayeli umphumo wasembukuze asole isihlabelelo inkosi imbusisa. Nkosi busupha abangcwele.
Asibonge. Osephandle umlando emazweni nasemagqumeni emathafeni athi ziyenyuka zibankwa ziyayichitha udondolozela ngiyamesaba bamchithe enkolweni bamvuma uyicamelo zangenhla nanganeno zisuke zamvuma kwabamphikayo abalele bemphika bavuka bemvuma uma phezulu aqembukelana kwabomhlaba obadudule baye emaphepheni beyobikelana emangeni bengamngeqiniso njengobhombela odondolozele entabeni zakwaceza ngomzazela obeyikuthisa ngenhla nangaphesheya mchitha dengezi ingelasencindeni ujwabuka bengiwasenyangeni qombola imango namathafa naba bayeza basezulwini sebevumile bethi hlazana beshinta abazakwaceza kuyochithe kudengezi besekuncindeni ezulwini inkosi yakithi imihlaba mhlane igcazisine lwabo umhlaba kanti abezulu sebevumile bethi mzazela uyovunywa ngoba kahadebe kabhombela isitimela samampondo bathi nani mahluko bengabancanyana emlandweni udumo langaphesheya kwasitheya lizwakale kulasenkonzenjani bethi guqabadela ungangantaba zomhlaba uthuli zikagedeza zisaba ukumena amatha ngoba ungasezulwini intaba zikamawezulu ezisaba ukumena amatha ngoba ungasezulwini intaba zoguqa ezisaba ukumena amatha ngoba ungasezulwini intaba zesikhothe zisaba ukumena amatha ngoba ungasezulwini intaba zabadlamini zisaba ukumena amatha ngoba ungasezulwini intaba zasemahlukini zisaba ukumena amatha ngoba ungasezulwini nezasemahlukini zisaba ukumena amatha ngoba ungasezulwini uthuli zasematanta nazo zisaba ukumena amatha ngoba ungasezulwini umenza kenzela uyasenzela washintsha isivimbane amanqina omgaqo iphusha zasemhlabeni ezisuke zantinasho singasibona isivimbane sasezulwini esinoba amagama egameni udlule waceza sifuka nenhliziyo zabaholi zayishamalela igazane kakhulu igameni phakathi bazana zabasele bothi uthumele kabothi itshuli zaphenduka itshona shwele nawe abangaphesheni uwelweni wasolo umlomo nomlomo bozonisa unyazi uthi iqezisikasaba sesiqalekisweni abaqalekiswa ngokuyiphikile engasezulwini umaqamegame baphilisa abanosizo umphotosizo embenge maqede basuke baphila bafuna ibusizo inyanga bengaphathi ikhwama ezinyanga iphathi ikhwama inyanga bengafuni imvlamlomo ezinyanga ifuna imvlamlomo inyanga bengachithi amathambo ezinyanga ichitha amathambo lendaba bengafaka zinkosi abazwane emadazana ithi lizwile udumo kwelasemnambithi babengayifakazi abakwadlamini bathi baluzwile nasemkhambathini bafika baluza udumo kwabamdluli bathi baluzwile olukabhombela ladlula njengewosi uguqabadelwa engadeli muntu babasezulwini bevumile bethusula lakhe yangamafuba akalakhe yangomoya abezothathela emjondolana amatengelo ephosanandademo bantu basafrikeni agezekisina somswane wembabane bawenza UNYAZI bethuthukela kwesethola uphaphele gwalagwala kwabakalifaka ngebheka babheka bezayo bafika babhabhadisa abalalothi umhlaba ngenosize ezulu amashesha ngene noma ndingasinyakazise ihlalo sasezulwini indaba kaMr Mangamthetho yaphenduka insemisimi ngokhande nendaba kaVobu labantu Buthelezi yaphenduka insemisimi ngokhande zola abantu Buthelezi nawe mfanozi ufike kwamgadula kwambilamhlophe yokhotha uzufe yofika usho uthi wabamela kanjani abasemhlabeni ababephika UNYAZI lwasezulwini hlale ehlalweni abaphuza ibulothe esephuzile ikhafula phimbaphuzwa ikhafula wathi phuzilwa ikhafula phimbaphuzwa ikhafula wathi phuzilwa ikhafula phimba ikhafula bantu basesikhothini ngakhathazeki UNYAZI alundawo ehlale kubo lwasemgcoleni ngole UNYAZI bahlula inkantolo basala nabasenkantolo bafika bamvuma kwelaseMozambique bethi inkulukumba wabakokwana wena umaka yikulo siyathi hosa lifanele labangwane bathi alelile alisona sitha sakushonga hosethu nimakhale bathi inkosi yethu uDobo wathi abavumela yinkwavu kwelaseMozambique bafika baluza udumo liphakade enyalo wasezulwini
umqhalambo bisilo samabandeni okeni wasiqhala savunga kwafaka umntwana akafihla inqindo engafihla ubufakazi ethintsha shakabhombela sibona yazini isilo samabanda sasuka sashesa saqala usuqala saqala ukufasa senkulu obathi ngene ingazwa kusuhlwembitha lawalalisa amakula basenene sigwebe ezulu inkosi uthi vele labe emagcileni asemhleni basebephenduka iy'kolo babewesheza weTEMPL ukuthi bangamakhono kanti bangabasezabeni khulubabadele uNkulunkulu wasemhleni abasho bephansi okwababhada besandla sinodaka phansi besandla sinodaka ubambelela ngoShembe odakeni uNkulunkulu wasemhleni babevuma bethi ngabe ungenta lo ungenta lo ungenta lo zonke izizwe ashilo umgido abantu bonke kusasa uyaphuma umhlangano ngomsombuluko wethemba lethu eGauteng ngomsombuluko umhlangano uphuma ngomsombuluko uyayithemba lethu eGauteng kusimbusisa njengoba umhlangano suvaliwe ngiyanicela kubaba mkhulu khulilanga kunyanga izulu noba ukuthi ngole makhosazana ukuthi baniphelezele banivikele ey'ngozini zemgwaqo ukuze nofike emakhaya niphephile inkosi imbusise bese benemukisa konke nikufisayo inkosi inibusise